Juha. Henri 3, Randolph 4, Marko 5, Pavel 6, Heiki 7, 8. Second place with 7 laps, followed by Randolph in third place with 7 laps, followed by Henry Zuludev in fourth place with 7 laps, followed by Marko Kivisil in fifth place with 7 laps. Minutes left. Sõidu lõpuni 3,5 minutit. Ja siis keskel ette vaatust, väga vaba. Hendrik esimene, Robin teine, vahe 3,8 sekundit.
kolmas Randol kaotus teisele kohale 9 sekundit. 3 minutes left. 3 minutit sõidu lõpuni. Neljandal kohal Marko. Kolmandas kohas maas 10 sekundit. 5. Karl kaotus Markole 5 sekundit. 6. Henri Karlist maas 3,7 sekundit. Left. Viimane minut. 1 minute left. Seconds left. Fifteen seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Robin Hill is done. Randolph all done. Julia done. Marco Kivisil done. Tom Pot done. Henry Zoludar done. Hendrik Lanamy done.